салом тамошобинони бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбати олиҳаро манзуратон мегардонем. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарманди маҳбубу шинохта сарояндаи ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодат Раҷабова ҳастанд. бонуи Ибодат, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. саломат бошед. Ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. То ҷое ки мо маълумот дорем, шумо хатмкардаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саймомин Раҳимови ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастед. Чӣ сабаб шуд ки хатмкардаи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ роҳ гирифт сӯи донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода? Чунки аз хурдӣ шавқ доштам дар варзиш ва дар санъат, дар тамоми мусобиқаҳои байнимактабӣ варзишӣ иштирок мекардам ва дар бӯстонҳо ҳам инчунин дар хондани соади яка ҳамасола иштирок мекардам. бо баҳои ҳамавақта 10 балл, сазовори 10 балл будам. яъне аз овони кӯдакиву наврасӣ орзу меҳри доштам. санъат дар дилатон пайдо бале, шуд. чунки бисёртар мухлис ба муқаддас набиева будам. медонистам ки он кас донишкадаи тарбияи ҷисмониро хатм кардам ва ҳам дар санъат медидаму гӯш мекардам судошона. ба ҳамон хотир хостам ки ба ҳам пайравӣ кунам ва имрӯз шукрона мекунам ки ба ҳамон орзуҳои худам расидам. дар риштаи варзиш зиёд фаъолият доштед? бале, бале. чӣ қадар фаъолият кардед? ихтисосам рости баскетбол аст, чунки дар давраи мактабачагиам ки бисёр бозӣ мекардам, дар мусобиқаҳо фаъол будам. дар ҳамин донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҳам омадам, дар ҳамин факултет хондаму дипломро гирифтам. имрӯз ба варзиш машғул ҳастед? каму беш. ба кадом навъи варзиш? боз баскетбол? бисёртар дар хона машқ ҷисмонӣ мекунам, ба хотире ки худамро дар саҳна нигоҳ карда тавонам.
барои ба талаботи касб ҷавобгӯ будан. бале. биёед сухан аз санъати волои жанри фалак мегӯем. воқеан фалак муаррифгари фарҳанги соҳибтамаддуни миллати тоҷик аст ва имрӯз боиси ифтихору сарфарозист барои мардуми шарифи тоҷикистон ки фалак ҷаҳонӣ шуд ва шумо ҳамчун ҳунарманди жанри фалак ҳамеша рӯи саҳнаҳои ватани азиз ҳунарнамоӣ мекунед, фалаксароӣ мекунед ва берун аз кишвар низ сафарҳои ҳунарӣ зиёд доштед. Аз сафарҳои ҳунарӣ чӣ хотира доред? саломат бошед. Сафар кардам ба давлати Туркиё, 8-ми фестивали донишҷӯёни тоҷик дар шаҳри Газиантеп баромад кардам, ки хеле хуб қабул кардан ҳунари маро ва бо рӯзҳои фарҳангӣ дар шаҳри Москва баргузор гардид. Дар онҷо баромад кардам, дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки аз ҳама фикр мекунам лаҳзаҳои хотирмон барои ман бо ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурии Ӯзбекистон дар як саҳнаи калон ҳунарнамоӣ кардем ва пушти парда бо онҳо суҳбат доштем. Фикр мекунам, ки лаҳзае ҳаст, ки ҳамавақт дар пеши чашмам ҷилвагар аст. хотирмон аст албатта. шумо 16 сол инҷониб дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кору фаъолият мекунед. мегуфтед, ки барои як санъаткори хуб, барои як ҳунарманди хуби жанри фалак шудан сароянда бояд чӣ гуна бошад? бисёртар бояд, ки сароянда дар болои худ кор кунад, хеле заҳмат кашад. ман намедонам, ман аз таҷрибаи кори худам, аз таҷрибаи зиндагии худам шабу рӯз хоб накардам, ки ба ин ҷо расидам. Шабу рӯз меҳнат кардам, китоб хондам, ба мусиқӣ машғул будам ва имрӯз шукрона мекунам, ки каме ҳам бошад дар байни мардум шӯҳрат ёфтам. бале, барои ибодати дилу дидаҳо шудан, барои ибодате ки дар дили мухлисон роҳ ёфтан, роҳ тӯлониву душвор буд ё ин ки тӯҳфаи тақдир зуд ба дилу дидаҳо роҳ ёфтед? фикр мекунам, ки ҳардуш. аз устодони ҳунар, аз устодони санъат мегуфтед барои ба ин ҷода расидан? аз ҳамаи анам устодое, ки мо дар онҷо дар ансамбли фалак кор кардам, онҷо устод Файзали Ҳасан будан, устоди бузурги мо, устоде ки ҳамавақт моро ҳамчун падарвор насиҳат мекардан, ба ман мусиқии жанри фалакро омӯхту, ба ман тамоми намуди мусиқиро омӯхтан ин устод Давлатманд Холов аст. ва апай Морухсор будан, онҷо да Носирҷон Сафаров ҳастанд, акай Ҷуман Раҷабов ҳаст, устоде ки мара думраро омӯхтанд. аз ҳамаи анам ҳунармандоне, ки дар ансамбл дар якҷоягӣ кор кардем, ҳар як чиз аз онҳо ман омӯхтам. аз асбобҳои мусиқӣ гуфтед. кадом асбоби мусиқиро ба хубӣ навохта метавонед? вақте ки ба ансамбл омадам, асбоби лабчангро навохта метавонистам, чунки модарам ки менавохт, аз модарам омӯхта будам. баъдан дар ансамбл думраро ёд гирифтам, навохтанашро, ки хеле барои думра навохтан хеле заҳмати бисёр дар кор аст. доира менавозам, тавлак менавозам, даф менавозам. ҳамаи анами ҳунарое, ки имрӯз омӯхтам, дар аз анами кумитаи телевизион ва радио ёфтам. сози мусиқии дӯстдоштаи шумо кадом аст? модарам дар вақтҳои бехолигиаш бо навохтани думраву лабчанг машғул буд. бисёртар амин асбоби думраро дӯст медорам. навохтани асбоби думраро бисёртар дӯст медорам. аз овони кӯдакӣ омӯхтед? ба омӯхтани ин асбоб машғул шудед? не, вақте ки ба ансамбл омадам, дар инҷо устоди ки маро думраро омӯхтан, устод Ҷумахон Раҷабов ҳастанд. боре нашудааст ки фикратонро дигар кунед, тарки касб кунед? не, рости амин, чунки аз хурдӣ орзу доштам, имрӯз дар байни мардум ҳастам, каме ҳам бошад хизмат ба халқ миллат мекунам. бале, воқеан ҳам бинандаи тоҷик, мухлисон шуморо ҳамеша рӯи саҳнаи тоҷик бо чеҳраи зебои тоҷикона, бо либоси миллии тоҷикона мебинанд. мехостем дониста бошем, ки оё бо тароҳон ҳамкорӣ доред? албатта интихоби худам ҳаст. ман духтари деҳотам, дар деҳаки калон шудам, либоси миллиро дӯст медорам. модари ман 11 фарзанд дошт, мехост ки намун зару зеваре ки модарам худаш истифода мекарданд, як рӯз ҳамаи ҳамин апаву акаҳоям шидему, модарам гуфт, ки ман ҳамин зару зеваре ки дорам нохрагӣ, ҳама шумо хафа нашавед, ҳамаи ҳамин аз ибодат. намедонам ягон чи ҳис кард модарам. баъд апаи калонам гуфт, ки барои чи ака аз мо неу аз ибодат? гуфт, ки ака ҳамаи шуморо дӯст медораму ҳамин кенҷагия дига хеле дӯст медорам, ҳаматонро дӯст медорам, шумо хафа нашавед, ҳамин зару зевари ман ай ҳамин баъди сари ман. лекин ҳамон зару зеваре ки ман имрӯз дар саҳна истифода мекунам, аз модарам аст. ягон тароҳ қатист барои сари либос ҳамкорӣ намекунам. худам либоса интихоб мекунам, духташа худам интихоб мекунам, баъд ба тароҳ мебараму мекунам ба кисе ки ба худам маҳбуб аст, ҳам хел дузонда ба ман медиҳад.
мардум мухлисон шуморо ҳамин гуна қабул кардан, ҳамин гуна мешиносанд. Либос бо суруд интихоб мешавад. Вақте ки суруд ҳар як суруде ки мо дар хазинаи телерадио сабт мекунем мовасса ба мавзӯъ ман либосро интихоб мекунам, худам интихоб мекунаму ба мардум пешкаш мекунам. нафаре ҳаст ки ба ороиши рӯи мӯи шумо машғул аст, ё ин ки ороиши рӯи мӯи шумо ҳам аз они худат рости ҳамашро худам мекунам. сирри зебоии шумо дар чист ки чунин ҷавон ҳастед, солиёни зиёд рӯи саҳна ҳастед? Чӣ сир доред? ана мисавла чанд кас ами савла мана додан лоиқ меган ки ношукри ишқ аст ҳамин пир шуданҳо, дил додану дил бурдану дилгир шуданҳо, дил додану дил бурда ба ҷонон нарасидан, аз ҷони худу ҷони ҷаҳон сер шуданҳо. фикр мекунам ки агар одам ошиқи зиндагӣ бошад, зиндагиашро дӯст бидорад, ҳунаршу касбу ҳунарашро агар дӯст бидорад, фикр мекунам ки пир намешавад. чӣ гуна аст муносибати мухлисон бо шумо вақте дар беҳад зиёд кӯчаҳо занг мезананд, мебинанд? беҳад бовар кун ҳар рӯз телефони ман занг мезанад. вақте дар телефон гап задан бовар кунед оқадат вақт надорам барои гап задан, чунки шеър мекавам, оҳанг мекавам. мо зан ҳастем, модар ҳастем, тарбиятгар ҳастем, дар тарбияи набираҳо фарзандо дар кори хона машғул ки ҳастем. бисёртар занг мезананд, намехоҳам ки онҳоро хафа кунам. бисёр мухлисон бисёранд. шукр мекунам ки имрӯз дар дилу дидаи амво ҷо шудаам. ман дар як суруди шумо дидам ҳатто ҳамун кокулоам тоҷикона ҳаст. онро аз куҷо дастрас мекунед шумо? ҳунарманд бояд ки ҷӯянда бошад. мекобам, мегирам. ҳамаи либосое ки ман мепӯшам бисёртараш атласу чакан аст. чаканро худатон гулдӯзӣ мекунед? то 3 сол пеш худам гулдӯзӣ мекардам. акнун вақтам ки камтар аст ҳозир мехарам. чакандӯзиро аз кӣ омӯхтед? духтани куртаи чаканро? аз модарам, аз акаҳом. рӯҳашон шод буд модари азизро. боз кадом ҳунарҳоро аз модар омӯхтед? хӯрокҳои миллӣ мепазам дар хона. модари ман бо меҳмоное ки бисёр олиқадр буданд, як намуди хӯрок модари ман ҳамин хӯрокро мепухт. таҳмол камтар душвор аст, танива камтар душвор аст, модарам таҳмол мепухтанд. умоҷи ба шир мекард модарам, оталаи буридаву оталаи тупа мекард, шакаров мекард, ҳама оши палов мекард. ҳамаи анами ҳунарҳое ки ман имрӯз дорам, ман ба ғайр аз ҳунарманд будан дар рӯи саҳна боз кадвони хуби хона ҳам фикр мекунам ки ҳастам. чун аз модар гуфтед, аз меҳрубониҳои модар, аз ҳунарҳои модар гуфтед ва имрӯз шумо низ модар ҳастед. модари ду гулдухтари зебо ва биби 5 набера. аз духтарон, аз набераҳо мегуфтед? шукр мекунам имрӯз ки дута духтари хуб дорам, бисёр тарбияи хуб гирифтанд. ин табиат ҳами хел онҳоро фикр мекунам ҳами хел табиат тарбия кард ёки ҷомеа тарбия кард. хеле аз фарзанdoи худам розӣ ҳастам. 5 та набера дорам, 2 таш писар аст, 3 таш духтар. мегӯянд ки набера мағзи донак аст, дуруст аст? бисёр нисбат фикр мекунам нисбат ба фарзанд набера бу ширинтар будааст. ба духтарони худ чӣ гуфтед вақте ба хонаи бахт гусел кардед? рости гап ман ҳамин вақте ки духтаром ба ҳаёти мустақилона гусел кардам, чӣ ҳунаре ки ман дар хона худам доштам ба духтаром омӯхтам ба фарзандонам ва ҳамин қадар гуфтам ки вақте ки дар хонаи сурхуштуман меравед, ин шароите ки мишод дар хонаи бошад дар уҷо набошад. хонаи ҳар кас ҳар хел аст. ягон хабар аз хонаи ман ба уҷо наравад, аз унҷа ба инҷа наёяд. ҳар коре ки мешавад шумо бояд ки пурсабр бошед. агар одам дар зиндагӣ пурсабр бошад ва тоқат бошад, дар зиндагӣ бурд мекунад. шукр мекунам ки фарзандои ман аз гапи ман намебароянд, дар гапам ҳастанд ҳама вақт. чун шумо гуфтед ки фарзанди деҳа ҳастед, дар деҳа ба дунё омадеду ба камол расидед. корҳои зиёд дорад деҳа, талаботи зиёд дорад. талаботи деҳа тамоман дигар аст. дар баробари кори хона шумо боз ба корҳои саҳроиам мерафтед? албатта духтари ҷавон будам. дар ҳамаи дар хонаи ки агар дар деҳа зиндагӣ кунем, агар гову гӯспанду бузу ҳами хеле мурғ ҳам киси набошад, агар фикр мекунам ки ӯ зебу зинат надорад дар деҳа зиндагӣ кардан. дар хонаи мо буд. вақте ки дар пуда ҳай мекардем гӯву мула, баъд амо бузичаҳо барачора мо ба ҳамроҳи бародарам ба болои тепа ба чаронданӣ мебурдем. ва дар онҷа вақте ки дар хунам ки буд дӯст медоштам ҳунарнамиро, ба ҳаминҷо ба садои баланд суруд мехондам. аз ҳамон сурудҳо дар хотиратон ҳаст, кадом сурудҳоро замзама мекардед? як рубоиёт мехондам, рубоияти халқӣ ва оҳангшам халқӣ аст. як 4 мисраро агар иҷоза бошад замзама мекунам. ой қими лаби дарёра шамол овардае, ой рӯй моли гулдузи раёр овардае,
هوی یار آورده با صد خیال آورده های ما قهری بودیم آشتی خیال آورده های یار آورده با صد خیال آورده های ما قهری بودیم آشتی خیال آورده. سلامت باشید، آوازتان خسته نباشد. بودت بانو، واقعا با شنیدن چنین صدا، چنین صدایی که واقعا تاجیکانه است، شنونده یک روح و الهامی تازه میگیرد، طبع خوش میگیرد. سلامت باشید، آوازتان خسته نباشد، همیشه در روی صحنه تاجیک باشید، همیشه با سیمای زیبای تاجیکانه، با لباسهای ملی تاجیکانه معرفگری صنعتی بزرگی ملتی کهن بنیاد این دیار باشید. سلامت باشید، زنده باشید. شما همچون سراینده سرودهای خلقی در دل مردم راه یافتید. کی درک کردید که باید هنرتان را صیقل دهید؟ بعد مکتب مینا را ختم کردن با زندگی مستقلانه قدم نهادم. در تربیه فرزندان مشغول بودم. در خدمت خسرو خشتامن و اهل خانواده او بودم. امکانیت مرا دست نداد که من به صنعت برایم و سال 2006 با طریق تلویزیون اعلان شد که هر کسی که صدای خوب دارد و سیمای خوب دارد ما به انسمبل دریا و آزمون دعوت کردن. خلاصه ما به همونجا اومدم به انسمبل دریا. در اونجا استاد دولتمند خول که بودن مرا گوش کردن، گفتن این صدای این تاجیکانه هست، این میشود که به انسمبل فلک به کار بیاید. از همون 2006 این تا امروز من در انسمبل دولتی فلک کار و فعالیت میکنم و وقتی که به انسمبل فلک وارد شدم یگان معلومات موسیقی نداشتم، میخوندم و لیکن موسیقی را قدر خوب درک نمیکردم. وقتی که اومدم سرودهای خلقی میخوندم، بعد از نازکی های ژانر فلک استاد دولتمند خلق به من تنها نه، به همه همون هنرمندایی که در اونجا کار میکردن فکر میکنم به همه همون نازکی های ژانر فلک آموختن. تا امروز همین ژانر کم باشد با خبر شدیم. میخواستیم دانسته باشیم که همچون زن زیبایی رو در چی میبینید؟ زن باید همه وقت زیبا باشد. باید که زیبا پرست باشد. زن عالی هست، قدر زیبا هست، باید همه وقت زیبا و تازه بماند. چون من در خانه بسیار تازگی را دوست می‌دارم، گل پرست هستم، گل دوستدار هستم. در خانه بلند آشیانه هم که زندگی کنیم هم وقت گل هم قدیم هست، بسیار گل‌های زیبا پرورش میکنم و زیبایی را دوست می‌دارم. زیبایی را همیشه در تازگی، در دیدن طبیعتی زیبا در خانه آزاده می‌بینید؟ در خانه آزاده، در طبیعت زیبا. و امروز می‌بینیم که تاجیکستانی ما چقدر روز تا روز گل شکفته ایستاده است. چقدر شهر دوشنبه چقدر زیبا و تازه هست که با گل‌های صدبرگ و با گل‌های اون لاله‌ها که آرا داده شده است چقدر آدم دلش می‌کشاید. بله. از چی الهام می‌گیرید در زندگی؟ البته از آزادی و از آبادی و از نمی تازگی نمی شهر عزیزمون الهام می‌گیرم. در دهات از عهده همه کار خواجگی میبر اومدید و کارهای مردانه را نیز میکردید. از پدر آموختید شاید؟ بله، وقتی که با عائله مستقلانه گذاشتم به خانه خسرو خشتامن همه کارو میکردم، بغیر از کاری که من با پخت و پز و برافت و چینی خانه و لباسشویی مشغول بودم. اون وقتا خیلی ماشینای جمعشویی نبودن، ما با دست لباس میشدیم. بغیر از این با کاری صحرا مشغول بودم. گندم میدرویدم، اون وقتا زغیر میدرویدم، با آسیاب با ارد میکردم، جواز میرسم روغن میکردم زغیره، بعد تراکتور از صحرا که میآوردم با گومول. همه کار خلاصه که من در زندگی کردم. یگان وقت در یگان جو اگر صحبت کنیم در یگان معرکه میگم هیچ کس باور نمیکنه، میگم ما از شما باور نداریم که شما همین کارا کرده باشید. بله واقعا من باور ندارم. همه این کارا ما کردم. از کی آموختید؟ از پدر؟ البته از پدر، از برادرانم. زنی که در دهه کلان میشود در دهه تربیت میگیرد، فکر میکنم که در همه کار باید طاقت‌آور میشود. بله، تا باور میشود در همه کار. شما امروز با افتخار میگویید که هم از عهده همه کار میبراید. البته از عهده کاری زنانه هم مردانه هم. بله. از پدر چه خاطره دارید؟ پدرم کارمند حفظ حقوق بودن. وقتی که من در بوستان‌های اشتراک میکردم، جوان که بودم اونقدر اهمیت هم نمیدادم. همین سخنان پدرم هیچ وقت از خاطرم نمیرود. میگفتن که اگر در بوستان اگر 9 بال میگیری مطرح در خانه راه نمیدن. باور میکردم، من کوشش میکردم که همو سروده با همو درجه بخونم که من 9 بال 9 بال نتن که مرا پدرم از خانه سر میکنم کجا میرم. در پیش آینه میرفتم بسیار مشق میکردم
که من سروده باید که به همون درجه درکاریش برسانم که مرا پدرم میخونه سر نکنه. روی صحنه اولین سرودی که شما سرایده در آزمونی بستان سرود اپای نقره رحمت ها بودن. یک سرود شکرانه دارن. همین سرود شکرانه یکم باره که من در بستان‌های بین مکتبی اشتراک کردم با سرود شکرانه. یعنی که با دستگیری پدر البته با دستگیری پدر کردن. بله. میخواستن که شما صنعتکار شوید؟ بسیار پدر و مادرم میخواستن که من صنعتکار باشم و امروز افسوس میخورم که آنها در قید حیات نیستن که این هنرهای مرا ببینن. روحشان شاد بود. سلامت باشید. پدر و مادر همیشه دعاگوی آن هستند که فرزندان با راه راست روند، همیشه موفق باشند، آینده خوب و درخشان داشته باشند. و چقدر وصف پدر و مادر نکنیم همون قدر کم است. برادرم یک سال 97 توی کرد. در آنجا بسیار میخواستم که من سرود بخونم. مادرم چند بار به اکم گفت که همین این مدت یک سرود بخونم. اکم که این نمیتونه خوندم، من ایزو میکشم، نمیتونه ای بوی نخونه. بعد نخوندم، نموندن من سرود خوندن. در حقیقت موسیقی قدر با خبر نبودم. هم خیلی در مکتب میونه استاد داشتم که کس ایروی نوتا مینوختم و میخوندم. و در وقت در توی که یکم رو نخونده بودم، برادرم در تشویش بودن که ممکن من که خطا بکنم عیب میشود. بعد وقتی که توی تمام شد و بعد اون دیسک کردن در تلویزیون تماشا کردیم، بعد مادرم برادرم گفت که نمودیم دختره که من یه بیت بگم گوش کنم. چیزی وقتی فراموش نمیکنم. یعنی که مادر شما رو روی صحنه ندیده بودن. ندیده بود. و امروز آرزوهایشان عملی شد. و امروز شما واقعا هم که با افسوس میخورم که امروز نیستن که میدیدم. بله امروز دعای مادر مستجاب شد و امروز شما واقعا هم یکی از هنرمندان محبوب و دل و دیده های مردم هستید. من فکر میکنم که همین دعای پدر و مادر رو خوشتمام بود که من به اینجا رسیدم. کدام خصلت ها رو در انسان ها میپسندید و کدامشان؟ فکر میکنم که همین انسان باید که همه وقت کسی که نباشد باید خاکسار باشد، همه وقت یخل باشد. همین خصلت فخر کردن مغز نمیبینم، دوست نمیدارم. باید انسان فکر میکنم مغرور نباشد. همین گپش باید که در با دلش یخل باشد. میگن که گرنیت پاک است و دل پاک است، پاک است آرزو، هرچی از یزدان طلب داری به دستت میرسد. شغلی دوست داشته شما کدام است؟ در وقتهای خلوگی باور کنم فکر میکنم که همین تستر کوشش میکنم که تستر بیکار شم و کتاب بخونم، میگن غزل و یگان شعر تستر به همین بسیارتر مشغولم به کتابخوانی. بله یعنی مطالعه کتاب رو بیشتر میپسندید؟ بیشتر دوست میدارم. اگر در یگان کتابی که من ندیده باشم نخونده باشم، اگر همون به دست من برسد همین بسیار سر و سیمه میشم که تیز همین بخونه برم همین کتاب بخونم که دارم چی نوشته شده که. بیشتر نظم رو میپسندید یا نثر رو؟ البته نظم رو بیشتر. از شاعران کلاسیک یا اینکه از شاعران از همه از شاعران کلاسیک بیشتر میخوندم. حالا باشد از شاعران حاضره معاصر. از شاعران معاصر با کدام شاعران و آهنگسازان همکاری دارید؟ کتابی استاد لایق شعری بیشتر میخونم و سرودی که مرا با مردم معرفی کردن سرود تاجیکستان وطنم بهشت بود. با همکاری با استاد خیراندیش دارم و شادروان بودن محمد ایوب زاده محزون. بسیار شعرام از کس میخوندم. نقره سنتی هست، زلفیه عطایی، خلاصه قریب با همین شاعران معاصر همکاری دارم. سرودی که شما رو واقعا بین مردم شناخته کرد سرودی تاجیکستان است وطنم بهشت است. خوب میشد اگر 4 مصرعش رو زمزمه میکردید این لحظه. تاجیکستان ای وطنم بهشت ای، تاجی جهان ای وطنم بهشت ای. بلبل کاش محفلا رو آب کاش گوارا، راحتی جان ای وطنم بهشت ای. بلبل کاش محفلا رو آب کاش گوارا، راحتی جان ای وطنم بهشت ای. در حقیقت وطنم بهشت است. در حقیقت وقتی که شما این سرود رو زمزمه میکردید ما الکی به سایری وطن عزیز، به سایری کوچه های تاجیکستانی عزیز، دوشنبه شهر عزیزمون رفتیم. سلامت باشید. واقعا هم شما یک بانوی هستید که وطن سرا، وطن پرور، دوستداری خاک این وطن عزیز هستید. بگذار هر یک فردی تاجیک، هر یک نفری که در تاجیکستانی عزیز کار و زندگی میکند با مثل شما این گونه وطن دوستدار باشند، به قول پاتریوت باشند. برای در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت نمودن نسل نورست و جوان نقش زن مادر چگونه بوده میتواند؟ ما هنرمندیم، ما زن هستیم، ما مادر هستیم، ما تربیتگر هستیم، ما آینه ملت هستیم. وقتی که ما از
минбари баланд баромада суруд мехонем, худамро муаррифӣ мекунем ба мардум, мо аллакай бояд ки тарбия кунем бо сару либосу бо анами сурудҳои ватандӯстию ватандорӣ мардума тарбия кунем, чунки ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд. ба ҳамин хотир мехоҳам ки заррае ҳам бошад саҳми худамро дар ҳамин хизмати халқи ватан каме ҳам бошад гузошта бошам. Сурудҳои ватандорию ватандӯстӣ мехонам Тоҷикистон. бале бале, ҳамеша дар репертуари шумо сурудҳои ватандӯстӣ аст. бале бале, ман дур аз ватан будан наметавонам ва намехоҳам ки дур аз ватан бошам. вақте ки васфи ватан дар забони зан модар аст, ҳамеша ба дили мухлисон, ҳамеша ба дили мардум роҳ меёбад. як суруд омода кардам як 3 сол пеш, ба хотири гуфтем ки мо зан ҳастем, ман фарзандои худамро дар рӯҳияи ватандориву ватандӯстӣ тарбия кардам. як 4 мисраи ҳамн суруд бихонам, бошад бошад. чунки ҳам дар Кӯҳистон таваллуд шудам, духтари деҳа ҳастам. як 4 мисраашо барои шумо мехонам. зодаи кӯҳам зи кӯҳ тамкиниро омӯхтам, гарчи андар зиндагӣ гаҳ сохтам гаҳ сӯхтам, зин сабаб ман сарбаландам дар миёни халқи худ, зин сабаб ман сарбаландам дар миёни халқи худ, дар дили фарзанди худ меҳри ватан афрӯхтам, дар дили фарзанди худ меҳри ватан афрӯхтам. саломат бошед бонуи азиз. бигузор сафи чунин бонуони ватансарою ватанпарвару ватандӯстдор зиёд бошанд дар ҷомеаи мо. воқеан зан модар тарбиятгар аст. барои ояндаи хуб, барои насли наврасу ҷавон ҳамеша бояд ки корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ҳамеша аз ҷониби занону модарон бошад, чӣ дар оила, чӣ дар ҷомеа. чӣ бояд кард ки имрӯз ҷавондухтарон майлу рағбат пайдо кунанд ба ҳунарҳои миллӣ, ба либоси миллӣ, ба фарҳангу ба тамаддуни миллати кӯҳанбунёд тоҷик? албатта ин ҷомеа бисёртар тарбия бояд кунад, ҷомеа ва вазифаи мо ҳунармандон ҳамин аст. бибинем ки ҳамин кӯдакое ки дар кӯча бозӣ мекунанд ба ҳунармандон бисёр тақлид мекунанд. вақте ки ҳунарманд ороиши мӯи худашро чӣ хел мекунад, либоси чӣ хел либос мепӯшад, ҳамун кӯдакҳо аз ҳамон дида амро тақлид мекунанд. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ҳамин ҳунармандои мо бояд ки ҳамаш бо сари либоси миллӣ баромад кунанд бо тариқи телевизион ва ҷавонаи имрӯза ба онҳо тақлид мекунанд. бале, муаррифгар бояд бошанд. албатта аз ин имконияте ки имрӯз ба шумо даст додааст, ба бонувони тоҷик чӣ гуфтанӣ доред? бонуи тоҷик ҳама вақт худаш зебо ҳаст, худашонро бояд ки ҳама вақт зебо нигоҳ кунанд ва дар баробари мардум бо ҷуръат бошанд ва хизмат ба халқи ватан кунанд. чӣ орзу доред ё ин ки чӣ нақшае доред ки дар оянда мехоҳед ки амалӣ шавад? аз пай он ҳастед? шукр мекунам ки ба ҳамаи орзуҳом расидам. бисёр орзуи ҳамин аввал охири ман ҳамин буд ки ман барои саҳна бароям, баромадам. ибодатбону, шумо солҳои зиёд рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ кардед ва бо кадом унвонҳои давлатӣ мушарраф гаштед? бисёр миннатдор ҳастам ва шукргузор ҳастам ки мо чунин сарвари давлат дорем ки қадар дилсӯз ҳастам ва қадар ғами халқи моро, миллати моро, ғами ҳамаи моро мехӯрад ва ба ман сазовор донистанд ифтихорномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. муборак бошад. саломат бошед. ва маро бо аълочии кумитаи телевизион радио сазовор донистанд ва бо аълочии фарҳанг сазовор донистанд ки хеле ман аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле миннатдор ҳастам ки ҳунарҳои маро қадр карданду ба ман ифтихорнома доданд. воқеан шумо арзандаед. зинда бошед, ҳунаратон хаста набошад, овозатон хаста набошад, доимо ҳамин хел зебо бошед ва таманнои онро мекунем ки шумо ҳамеша рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ кунед, муаррифгари фарҳанги соҳибтамаддуни миллати тоҷик бошед. дар анҷоми барнома бисёр мехостем ки агар имконият бошад боз 4 мисраи дигар суруд замзама мекардем. қишлоқаки ман ёсу санав бардорад, гунҷишкаку чирчираку кафтар дорад, гунҷишкаку чирчираку кафтар дорад, дар домани осмони худ шомгаҳон, дар домани осмони худ шомгаҳон, ришта ришта муҳраи ахтар дорад,
رشته رشته مهره اختر دارد در خانه روستای تنوری گرم است یک پاره فتیری روغنی نرم است در خانه روستای تنوری گرم است یک پاره فتیری روغنی نرم است در چهره دخترانی قشلاق حکیمان مهر است و محبت و حیا و شرم است مهر است و محبت و حیا و شرم است. سلامت باشید. تشکر زیاد بانوی عبادت که دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید به برنامه ما اشتراک کردید. از صحبت بسیار صمیمی و ضمیمی شما واقعا هم خوشحال شدیم. الهام تازه گرفتیم، یک غذای خوبی معنوی گرفتیم. سلامت باشید. خوش آمدید. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند هنرمندی محبوب و شناخته، سراینده انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبادت رجبووا. خیر تا برنامه های آینده، صحتمند و پیروز باشید.